umutima wambwiye kare kirikiya kivuzeho ubu nyine arimo avuga. Umutima arambwira ati uyu musaza uzi uguma kutuzamo turi bato azoza amata anda amata y'abasaza yamata yamavuga ngo bye, ariko natwe ntitworoshe. Reka tubanze tuvugane kino gihande. Ninde umuntu ngunda cyane muri iki gihande wumva 5,000 abinzanire hano vano kageza hari? Ninde ngunda cyane? Urankunda? Haguruka sha. Uyu ni umuhungu wanje avuye muri Canada, ampaye 5. Zana hano sha. Turakwegereje papa. Nushika Canada ndaheza kiriki nimero yawe. Uyu ni umwana wa mukuru wanje. Canada we tutabahuje na kiriki. Uzongwereze ku ifaranga. Wumvise? Arahakana iryo se wawe yavuze. Ayo makuru gasi. Sego aguruka shangu yino. Genda wicare hariya umuheze nimero yawe. Hari Rwanda gure ya mugabo bafatikanyije umurimo w'Imana. Nashika gutya muri Canada azamagwezi nashake muvuga neza ushiro kino kibanza. None twogira gute? Bagiye gahanze twe turacaremo turye vumbi ryahano. Uwo niwe nshoboye n'umwana wa mukuru wanje. Mwira ngo mu bagabo bankunda nasanze Aimable ndiyaje. Aimable yarambwiye ejo arampamagaye yagiye kunyakira. Arambwira ngo mu bahungu bankunda. Nabonye undi muhungu wigeze kunkunda yamakubita umuntu ngavuze nabi. Yamamukubitije. Boko uravuga beya nabi ndi hano. Dituvukana gusa amapenzi yo kuri sente. Uyu wacu barambwiye ngo arankunda biteye ubwo. Naje ndagukunze. Muri iki kibazo n'abantu badakunda. Iyo ugize yazigwaye. Sha. Nimba udakeneye ko tuzoguhamagara nk'igiheko. Ngugaruke. Uzishurire kirikiye. Ekibanza n'umwana wa mukuru wanje kandi ndabizi nefura. Bibaye 10,000. Uriya wacu afite 5. Gatoya nsaba, gatoya naho ndago. Papa, niwe kiriki yavuze ngo uzuwa uzamuka. Imana igumugisha papa. Barikiwe sana. Bibaye 15. Arundi muntu nkunda hano cyane. Azamura ukuboko. Uramba ngahe mami? Angahe? Jimire. Urankunda? Zarangiye. Nukuvuga ngo abayanga wo undusha imibare. Nukuvuga ngo ibi ni 10 mfite. Na 5 by'uyu wacu. 15 uyu mubyeyi muri mama 25. Muze uziye mpese wewe gura tu. Ngao yes ngao papa. Nagweze nimero Yesu ra mu sister. Bibaye 25 tugeze 30 tureke duheze utazama. Ngao mpa 5. Noka akakanega nakanyu nakiriki. Lindira gato. Lindira. Yesu uri yane ugiye kwereza. Murinde gato ndangizishurirwa ryanje. Nukuvuga ngo 30 y'amazi y'umusaza arageze. Ngiye kuvuga namba ariko nasanze tuza tugomba gukorera Imana ariko byoroshe cyane. Tubona akabeya yari yahishuriwe
twese twari kuba twagize igikorwa gitoya dukora ku bwa muzehe. Hari umuntu udakunda muzehe? Je naye navuze ngo ntitwigore ngo bitanu bingahe, tuvuge ngo igihumbi. Ureba amafaranga azanywa amata amezi atanu. Sema haleluya. Kandi mu buryo bworoshye, nta muntu ugowe, nta muntu ukoze. Yemwe hano hari umuntu ukora noneho mukanda akanyenyeri. Reka naje dutangirire rimwe, igihumbi gusa, akanyenyeri 182, kandi beye arakoze. Muze ugomba kuzoza. Iyo turi kumwe n'abasaza gatuza tugira izindi imbaraga, baza kudusuzugura bagusangamo bakama bacika imbaraga. 0788 mwanditse akanyenyeri 182 0788 42 52 84. Ndagira ngo nizo muze amazina yitwa Sirasi Serende. Haguruka izuba zawe rirarashe. Kwiyongeza igisirimu tibinganya no kwiyongeza inzoga. Iyo wiyongeje inzoga uzazi kubana nyinshi ugataha bagukubise icupa, ariko mu gisirimu uzutaha ari salama kwa salama. Gaso ngwino ducurangire kompanye makangana gutya. Kompanye magato nimara mbiyegereza. Tambuka tugiye gukubita ka kompanye Moses. Urabizi ko ngukunda kandi uriya ni murumuna wanje neza. Singira murumuna wanje, uriya niwe murumuna wanje ngira. Sema haleluya. Kandi kubera ukuntu ucuranze ndakugurira igikombe cy'amata. Sibyo abakristo ganti tuza tunywa agasembuye, uranywa amata data. Be umunsi umwe naramaje ndamwese Gaso, hari igihe yageze asirimba agasarara. Ngo mara arambwira ngo iyo murimo gusimbuka naje kuriya mba ndimo gusimbukana nawe. Kandi koko ibo gakuriya bahagaze ku mashanyarazi. Timuzi ko senti icometse ku mashanyarazi. Aba bantu nabo kuzoza bagurirwa amata. Gaso nawe curanga ndebe niba nawe ndibuze kugurira igikombe cy'amata. Biraterwa n'amavuta ucurangije. Gahe ducurangire data iminota ingahe niturangiza. Iyo menya ko uyu munsi ari kiri kuyoboye, banamusabye kuyobora kubera ko kuwa kane ntazaba mpari, akazayobora ku kandi kane. Ariko kubera ko yantanze nta kibazo nayobore, hari igihe naje noyobora ku kandi. Ariko turayobora twe. Ushirika nawe, ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Roho, mimi nataka ushirika nawe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Ai, mimi nataka ushirika nawe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika nawe. Roho, mimi nataka ushirika nawe. Ushirika na wewe, ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Ai, mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Mimi nataka ushirika na wewe, ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Mimi nataka ushirika na wewe.
bari we wicara mbere. Sema haleluya. Kantange haleluya. Hanyuma gahunda zikomeze. Bwana Yesu asifiwe. Yeme. Ikanisa rimeze neza. Ngaye koraho nanone kibaki. Na pilote yarakuyemo inkweto, niba mucurangire pilote nawe yarakuyemo inkweto. kuko Halideza. yo uriya musaza avuze atawuze usubiramo. Itsamo. Se fait débat.
mwicare. senti izimye sawa ngani mwicare tuje muri porogaramu. Yesu turagushima mu izina rya Kristo. nawe usa nawe Kristo, Uri Imana yacu. nahwanye nawe. Nakane nijuzo buri kuri afishe. nakane ni Misheli. Oya nijuzo buri kuri afishe. Uho uhoraho. Aho. Nakane kandi. Nakane na gatanu. Nakandi kane kandi gakurikira. Hose. Nukuvuga ngo ndi kuri afishe utune twose. Akana akakana. Ndi kuri afishe utundi tune dutatu. Nutune tune. Nutune tune. Naka karimo. Ku mpamvu zibiri. Ku mpamvu zica umwuka wera ashaka kuzakora hano ndimo. Iya kabiri. Ku mpamvu zanje mbaye mbona Yesu yambwiye. Tuzamure. Amen. Wakuye kure. Wakuye kure Maboko twese mu tuzamure. mwijima ushirabona. Wakuye kure, wakuye kure mu mwijima ushirabona. Hallelujah! Baba. Amen, amen. Yes. Amen. Ai baba we, Uwiteka urakomeye, ingoma yawe n'amahoro, ingoma yawe nizanguka, aiza kuririmba ibihe byose iteka we. Uwiteka urakomeye, ingoma yawe n'amahoro, ingoma yawe nizanguka we, aiza kuririmba ibihe byose iteka. Zamamaza gukomera kwawe, ibyo ukora n'ibitangaza abantu. Zamamaza gukomera kwawe, Mana we, ibyo ukora n'ibitangaza abantu. Zamamaza gukomera kwawe, ibyo ukora, tuzamure ibiganza, tuzamure n'ibitangaza. Ayiwe, zamamaza gukomera kwawe, ibyo ukora n'ibitangaza. Zamamaza gukomera kwawe, ibyo ukora n'ibitangaza. Zamamaza gukomera kwawe, ibyo ukora Hallelujah! Bwana asifiwe. Ureke naje ntange za rura zo gushima Imana. Hellas. Bwana asifiwe. Bugingo bwanje burizwe n'uwabupfiriye. Tuzamure ibiganza kandi twese. Yes. Hallelujah! Hallelujah! Uwiteka urakomeye, ingoma yawe n'amahoro, ingoma yawe ntizanguka, aiza kuririmba ibihe byose iteka. Zamamaza gukomera kwawe, ibyo ukora n'ibitangaza. Zamamaza gukomera kwawe, ibyo ukora Kiriki yampaye mikrofone ntayimusabye ariko nkaho yayobowe wowe rekuri iyo mikrofone y'umugozi aho bigereho turera kuguheza iyi hagararaho
noneho ijambo rimwe iyo mwumva ngo bujutse ni ukuvuga ngo hari umunsi buza, hari ibitaramo bimwe buza batungura kuno munsi naho bwatunguranye. Hari igihe mwotegereza abigisha kera Imana yanyuze muri uno mugende, muza mumenya umugende Imana yanyuzemo. Ejo tibikabagore ngo abigisha batashe batigishije akunda kabakebuye nejo ntimukigirwe mwigiramwo kiritiki. Hari ukuntu Imana yayoboye ibi bintu kandi inza ncaha abantu bagize gutya, ariko ukuntu mumeze muri mu muyoboro w'Imana lengo sikitera amen, muri mu murongo yo mpanumva zapfinagaye nabyo nzambivuga man shim. Ndero abigisha baza kwigisha kuko barababwira ngo mwigisha kuko barashabategereje. Imana nibafasha mwe mwiregere n'undi kandi mutiregera nazo muzamwahawe n'Imana. Ariko mubanze mwumve kuno mu hari umugende, uyu mugende ukuririmba uri mu Imana. Yewe reshitse mu bambere abana batangiye kuramya natangaye Imana shimwe. Kandi ngo mare nshaka kuvuga ngo iyo nicaza kirike ngo zibura nyobora kuko tafite guhagarika igisimba tabe nampa no igihe yaragiye kugihagarika nzabakiza baraje baravuga ngo iyo bayobora bombi no ndibaza wese niba yobora bombi ibindi bintu biragerwaho kameme amena. Noneho kugira ngo dusubize umuyobozi wa gahunda nawe nuja kugira ndushaka ntubanze ubanze ureke kutwiyegereza ubanze wamutambutsa abavuga butumwa umwe avuge niba ari babiri cyangwa ari batatu umwe avuge tandirimba yenda bonyine ribazihaba ibo bavuga butumwa sawa ari uko byogenda. Ariko hagati aho kugira ngo muzo mutagira nimwe kabatibuka mwe kabashabira mwiruka curanga twiruke twe kabiruka gusa numara wamuzamura uvuga butumwa wa mbere ayiwe Uwiteka urakomeye ingoma yawe n'amahoro ingoma yawe nizanduka we samamaza gukomera kwawe kw'isi ibyo ukora n'ibitagaza abantu samamaza gukomera kwawe kw'isi ibyo ukora n'ibitagaza abantu samamaza gukomera kwawe kw'isi ibyo ukora n'ibitagaza abantu no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko zabandi kumwe nawe no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko zabandi kumwe nawe no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko zabandi kumwe nawe no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko zabandi kumwe nawe no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko zabandi kumwe nawe no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya kuko zabandi kumwe nawe mwami. Mose ndarara umunota umwe babwirize. Uyu munsi ni muri tagira uwanariza niko byagenze. Iranzi mutambuke aba STN mutambuke STN